Yes, mugubwe neza abakunzi bacu, ni Rubavu Buy & Sell, ni Emmanuel nk'ibisanzwe babazaniye ikibanza cyiza. Ikibanza duhagazemo kiri hano mu murenge wa Gisenyi aho bita Mbugangari, ariko by'umwihariko aho bita mu Kibaya. Ikibanza turi kukigurisha miliyoni 60 zonyine. Ikibanza cyiza gikora ku mihanda ibiri, gifite korotire ikomeye cyane y'amatafari ahiye, kiri ahantu heza cyane, ahantu ushobora gushyiramo n'inzu za 2-in-1 zikemera, kubera ko gifite access ku mihanda ibiri. Ni metero nka 20 uvuye kuri kaburimbo, aha bita mu Kibaya werekeza kuri Demarage. Iki kibanza gifite neighborhood itangaje, ahantu hari amazu meza cyane mu Kibaya. Abahazi haruguru ya Petite hano Gisenyi barabizi ko ari ahantu hadasanzwe. Ikibanza rero nikigucike, duhamagare mu bambere ukigurire, ushyiremo inyubako yawe nziza yo guturamo, kubera ko ntabwo gisanzwe. Ni ikibanza cyiza rwose, ku buryo ushyizemo inzu yawe nziza ibiri kumwe n'izindi ngenzi zazo, kandi akaba ari ahantu hatekanye hameze neza cyane, hano mu murenge wa Gisenyi Mbugangari, by'umwihariko aho bita mu Kibaya. Ntucikwe rero, metero kare ni 500, gifite metero 20 kuri 25, gikora ku mihanda ibiri, ni hafi cyane na kaburimbo. Ikibanza rero ukigure, uduhamagare mu bambere. Ushobora kudukurikirana ku mbuga zacu zose, Facebook, TikTok na Instagram. Ukore na subscribe kuri channel yacu Rubavu Real Estate. Ukomeze ubane natwe kugira ngo ujye ubona ibibanza n'amazu bigurishwa hano mu karere ka Rubavu byiza cyane. Ikibanza kiri affordable, cyiza cyane. Duhamagare mu bambere ukigurire. Ni Emmanuel nk'ibisanzwe uturuka muri Rubavu Buy & Sell.